Iyi ni radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mijyi ya Goma, Bukavu, ku kirwa cya Ijwi no muri teritwari za Karehe, Walikale na Walungu. Muratwumvira kuri FM 90.8 kuri radio Sauti ya Faraja. Muri teritwari ya Ruchuru muratwumvira kuri FM 87.5 kuri radio Communautaire de Ruchuru. Muri teritwari ya Masisi muratwumvira kuri FM 96.6 kuri radio Communautaire Amani. Ikichanga muratwumvira kuri FM 96.2 kuri radio Communautaire pour la paix de Bachali. Mu Burundi muratwumvira kuri radio Indundi Culture kuri FM 88.2 Bujumbura no kuri FM 99 handi hose mu gihugu. Muri Uganda mukatwumvira kuri FM 88.9 kuri Voice of Muhabura y'Ikisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye: impunzi zigera ku 90,000 zahungiye mu Burundi zivuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirimo kubaho mu buzima bukomeye nk'uko bitangazwa n'imiryango itanga ubutabazi. Muri aya makuru kandi turabagezaho ikiganiro gisoza umwaka kigizwe n'ibiganiro byihariye radio Agasaro Kaburaga yagiranye mu ntangiriro z'uku kwezi n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Burundi Edouard Bizimana na Olivier Jean Patrick Nduhungirehe w'u Rwanda ku minsi itandukanye. Ikaze mu makuru y'Agasaro Kaburaga. Duhere ku makuru wavugwa hirya no hino ku isi. Impunzi zigera ku 90,000 zahungiye mu Burundi zivuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirimo kubaho mu buzima bukomeye nk'uko imiryango itanga ubutabazi ibivuga. Zituye mu nkambi zuzuyemo abantu benshi, zifite ibibazo bikomeye byo kubona ibiribwa n'amazi meza. Ibi byatewe n'imirwano yabereye hafi y'umujyi wa Uvira wafashwe by'igihe gito n'inyeshyamba za M23 zivuga ko zawuvuyemo. MSF ivuga ko ikibazo cy'ubutabazi gikomeje gukomera cyane cyane ku bagore n'abana. Muri Repubulika ya Centrafrica igikorwa cyo gutanga amakarita y'itora kirakomeje mu gihe igihugu cyitegura amatora rusange. Ibangi no mu yindi mijyi abaturage benshi bamaze gufata amakarita yabo kuva hagati mu kwezi kwa 12. Mu ntara ya Bamigwi Bangorani mu majyaruguru iki gikorwa kiri gukorwa ku bufatanye na MINUSCA umutwe w'amahoro wa Loni. Abayobozi bavuga ko byose biri kugenda neza. Ihuriro ry'ibihugu bya Sahel rikomeje gutera imbere rigana ku bwigenge mu karere. Abayobozi b'ingabo ba Mali, Niger na Burkina Faso bahuriye i Bamako mu nama kabiri ya Alliance des États du Sahel. Ibiganiro byibanze ku mutekano, ubwirinzi, iterambere n'intambara yo kurwanya iterabwoba hagamijwe kugabanya gushingira ku muryango wa CEDEAO. Perezida wa Mali Assimi Goïta yakiriye uwa Niger Abdurrahman Tiani kuwa mbere, naho Ibrahim Traoré wa Burkina Faso yahageze kuwa kabiri. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga. Polisi yo mu Bwongereza yafashe umunyabikorwa w'umunyasuwede Greta Thunberg mu myigaragambyo ishyigikira abanyapalestine yabereye i Londres mu Bwongereza. Itsinda Defender wa Juries rivuga ko yafashwe hakoreshejwe itegeko rirwanya iterabwoba nyuma yo gufata icyapa gishyigikira imfungwa zifitanye isano n'umutwe Palestine Action utemerewe gukorera mu Bwongereza. Polisi yemeje ko abandi babiri bari bafashwe mbere bazira gusiga irangi ritukura ku nyubako. Israeli irahakana yivuye inyuma ibyo kuyishinja genocide yo muri Gaza. Ingabo za Ukraine zatangaje ko zasubiye inyuma zivuye mu mujyi wa Siversk mu burasirazuba bw'igihugu, mu gihe ingabo z'Uburusiya zikomeje gutera imbere gahoro gahoro. Igisirikare cya Ukraine kivuga ko iki cyemezo
cyafashwe mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abasirikare no gukomeza ubushobozi bwo kurwana bitewe n'uko Uburusiya bufite abasirikare benshi. Ifatwa rya Siversk ryegereza Uburusiya imijyi ikomeye ya Syryansk na Kramatorsk mu ntara ya Donetsk. Aya yari amakuru avunaguye radio Agasaro Kaburaga mushobora gukurikira ku rubuga rwanyu rwa internet wa eshatu @agasaronet.com. Agasaro Kaburaga. Mu biganiro byo gusoza umwaka uyu munsi turabagezaho ikiganiro twagiranye na ba ministre b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe n'u Burundi Edouard Bizimana. Turahera kuri ministre Nduhungirehe twakiriye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 12 igihe u Rwanda rwashinjaga ingabo za Kongo n'izo Burundi kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano ya Washington. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe yabwiye radio Agasaro Kaburaga ko ingabo z'u Burundi zagombaga kuva muri Kongo kugira ngo amahoro agaruke mu karere. Ibibera iburasirazuba bwa Kongo ni ibintu bimaze igihe kandi u Rwanda rwagiye ruvuga kenshi, cyane cyane duhereye ku masezerano y'amahoro twagizeho umukono ku itariki ya 27 Kamena. Icyo gihe nyuma y'ayo masezerano ingabo za Kongo zifashishije indege z'intambara ndetse na twa tudege twitwara attack drones zagabye ibitero byo mu kirere ku birindiro bya umutwe wa AFC 23 binyuranyije n'agahenge kashyizweho umukono, ndetse izo ndege n'izo drone zikibasira village z'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bintu biba buri munsi kandi nta na rimwe u Rwanda rutahwemye kubibwira ibihugu by'amahanga, kubibwira umuryango w'abibumbye ko guverinoma ya Kongo irimo ibangamira agahenge, ariko nk'uko mubizi ntabwo twiye tubona itangazo na rimwe ry'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe, kandi ibyo bintu ni ibintu bibaho buri munsi nabo barabizi. Ikindi cya kabiri giteye impungenge kandi nacyo twakomeje kuvuga ni izi ingabo z'abarundi zigeze ku 20 ziri iburasirazuba bwa Kongo tangatanze zikagota village z'abanyamurenge ku buryo zibabuza kujya ku masoko, kuko hariya muri za Minembwe muri Oplato ntabwo ari abanyamurenge bonyine bahaba, hari n'andi makominote, hari n'andi moko, ariko abo babuza gusohoka n'abanyamurenge. Ibyo ngibyo rero bikaba ari ibintu bimaze igihe biba. Twaburiye tubwira amahanga yuko izi ngabo z'u Burundi zirimo ziteza umutekano muke muri karere ndetse zinibasira abanyamurenge hashingiwe ku moko. Rero ni ibintu bibiri tumaze igihe tubwira amahanga bitigeze bikorwa. Rero birumvikana ko iyo umutwe nka AFC 23 uhora uraswa hari igihe kigera nawo ugasubiza. Rero ntabwo byumvikana ku buryo amahanga abyuka uyu munsi akavuga AFC 23 cyangwa akavuga u Rwanda yibagiwe icyabiteye, yibagiwe ibyo bisasu n'izo atake zimaze ibyumweru n'amezi bikorwa na guverinoma ya Kongo. Muvuze ibyo bihugu bishyira mu majwi AFC 23 kuri uyu wa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu 9 bihuriye muri rya huriro rigomba kureba ko amahoro yagaruka muri ako karere k'ibiyaga bigari bavuze rwose yuko iri y'ubura ry'imirwano ridakwiye. Mbese ayo mahanga ibyavuga byose murabyamagana mu byakira mute? Mbere na mbere tugomba kumenya imirwano ni iki. Iyo muri iyo communique ya International Contact Group bamagana ngo iyo mirwano yatangiye ryari. None se icyo gihe cyose hari ibyo bisasu, izo ndege, izo drone zirirwa zirasa ibirindiro bya AFC 23 zirirwa zirasa abanyamurenge, iyo se si imirwano? Kuki se icyo gihe nta tangazo twabonye rya International Contact Group ryamagana ibyo bitero? Kandi rero ikibazo nuko banabitubwira iyo tubibabwiye, ibyo bihugu bigize ICG barabitubwira ko nabo ari ikibazo k'ibyo bisasu, izo ndege, izo drone, ari ikibazo ko bazabwira Kinshasa, guverinoma ya Kinshasa kugira ngo barebe ukuntu babihagarika. Ndetse hari n'inama ya rwego rwa Joint Security Coordination Mechanism ihuza Rwanda, Kongo na Amerika yahuye ku itariki ya 7 Ugushyingo,
yemeje yuko ibyo bisasu, izo ndege, izo drone zihagarara, hanyuma n'u Rwanda rukavanaho zimwe mu ngamba z'ubwirinzi. Ibyo byari byemeranyijwe ku itariki ya 7 Ugushyingo. Ariko rero ntabwo guverinoma ya Kongo yigeze ibyubahiriza. Kandi no mu itangazo basohoye ejo biratangaje kubona batavuga na rimwe iby'ibyo bisasu n'iby'izo ndege n'izo drone, batavuga na rimwe ingabo z'u Burundi. Rero ntabwo ibitangazo rishobora kutuganisha ku mahoro, kuko ntabwo rivuga ukuri birimo bibera iburasirazuba bwa Kongo. Murashyira mu majwi Kongo, mugashyira mu majwi u Burundi. Kuri wa mbere Perezida Felix Tshisekedi yavugiye mu nteko ko u Rwanda rutubahirije amasezerano rwashyizeho umukono. Kuri uyu wa mbere nanone Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yashyize mu majwi u Rwanda, avuga yuko u Rwanda rurimo rurasa ku Burundi, ndetse avuga yuko u Burundi butazakomeza kwihangana u Rwanda nirukomeza gutera u Burundi. None murasa naho mwitana ba mwana. Ku byerekeye Perezida Tshisekedi ibyo yavuze ntabwo ari amasezerano y'ejo bundi yo ku itariki ya 4 Ukuboza atarubahirijwe, ahubwo ni n'amasezerano twasinye ku itariki ya 27 Kamena, amasezerano y'amahoro ya Washington avuga n'iby'agahenge. Nyuma yaho nk'uko nabikubwiye, Perezida Tshisekedi n'indege ze na drone ze nta munsi ushira batatera ibisasu ku birindiro bya FC-23 bangamiye akagahenge. Hanyuma rero n'u Burundi nabwo biratangaje ko na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi avuga ibintu nk'ibyo, kandi ingabo z'u Burundi ziteza umutekano muke muri karere, zikanibasira abaturage b'abanyekongo, abanyamurenge, zibakoreraho blocus, zibabuza kujya ku masoko ku mpamvu z'ubwoko. Rero kugira ngo amahoro ahinge muri karere, birumvikana ko impande zose zigomba kubahiriza agahenge. Ibyo rero bigakorwa ingabo za Kongo zihagarika ibi bisasu, izi atake za drone cyangwa se n'indege za gisirikare, kandi bigakorwa n'ingabo z'u Burundi ziva iburasirazuba bwa Kongo kuko ziteza umutekano muke kandi zikibasira abaturage ba Kongo. Kuva ubwo umujyi wa Uvira wajya mu maboko mu biganza by'ihuriro FCM23, mbese ubu noneho abo banyamurenge bari bamaze igihe bageramiwe badafite umutekano, umuntu yavuga yuko bagiye gusubira mu byabo. Hari benshi bari baranahungiye mu Burundi, hari n'abandi bahungiye mu Rwanda. Abanyamurenge bazagira umutekano iwabo ku butaka bwabo bwa Kongo, bwa Kivu y'Amajyepfo, ari uko ingabo zose z'u Burundi zivuye ku butaka bwa Kongo, cyane cyane hariya zirimo muri za Minembwe, za Plateau, aho zibasira abo banyamurenge. Rero kuri uyu munsi tuvugana nkaba ntashobora guhamya izo ngabo zose zavuye ku butaka bwa Kongo. Hari ikibazo cy'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ibihugu bituranye, ibihugu by'abavandimwe. Na bajije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi niba imipaka ishobora gufunguka, ambwira ko ibiganiro bitazahagarara. Ariko se muhereye ku kibazo turimo tuvuga amagingo ya izo ngabo z'u Burundi mushyira mu majwi ziri muri Kongo, umutekano muvuga yuko ziteza, n'u Burundi buvuga yuko u Rwanda rwarashe ku butaka bwabwo, mubona ubwumvikane hagati y'Uburundi buzaza ryari? Iyo mipaka ishobora kuzafunguka ryari kugira ngo abaturage b'ibihugu byombi bahahirana bashobore kongera guhahirana? Icyo kibazo cy'umupaka ni ukukibaza leta y'u Burundi, kuko niyo yafunze umupaka, ntabwo ari u Rwanda rwafunze umupaka. Ubwo igihe nikigera leta y'u Burundi izumva ko igomba gufungura umupaka, ariko ntabwo ari ikibazo kireba u Rwanda, kuko ni leta y'u Burundi yafunze umupaka. Naho ibyo kurasa ku butaka bw'u Burundi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi avuga ntabwo ari byo, kuko ahubwo ari ibisasu byaturutse i Burundi bikorezwa muri Kongo, muri za Kamanyora, bigatuma abakongomani impunzi zirenga 1000 zihungira iwacu mu Bugarama, bakaba bari muri centre ya Nyarushishi. Hanyuma rero ndagira ngo nabibutse yuko nyuma y'ifatwa y'umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu, inzego z'umutekano n'iziperereza z'u Burundi zahamagaye izacu, hanyuma baravugana, ndetse haba n'inama ebyiri zabereye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Hari indi nama imwe yabereye muri Kenya
Kenya. Hanyuma mu kwezi kwa gatatu, mu nama baye mu kwezi kwa gatatu, hari ibintu bifatika impande zombi zabizumvikanye kugira ngo amahoro ahinde, icyo bita escalade bigabanuke, hanyuma turebe uko ibibazo byacu twabikemura. Ibyo ngibyo rwose twarimo tubyumvikanaho, ndetse nanjye navuganaga na mugenzi wanjye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihe Burundi, ariko nyuma murabyibuka yuko perezida Ndayishimiye yahaye interview ibitangazamakuru mpuzamahanga France 24, BBC n'ibindi, ashinja u Rwanda gushaka gutera Burundi, maze nyuma yaho yohereza ingabo nyinshi kujya kwibasira abanyamurenge no kujya guhungabanya umutekano muri Kivu y'Amajyepfo. Rero twebwe u Rwanda buri gihe tuba twiteguye gukemura iki kibazo mu mahoro no mu biganiro. Ikibazo ni uko abo tuganira nabo ku ruhande rwabo batubahiriza ibyo biyemeje. N'ubu ngubu ni iki kibazo gitezwa n'abarundi, rwose dushobora no kukiganiraho nk'uko byanatangiye, ndetse kugira ngo amahoro agaruke mu karere, kugira ngo twubahirize agahenge kashyizweho umukono i Washington, i Doha. Hanyuma rero urebe ukuntu n'aya masezerano ya Washington twayubahiriza kugira ngo iyi ntambara irangire. Abaturage bari ku mipaka y'ibihugu byombi, u Burundi n'u Rwanda, bamwe baravuga bati ibi bintu bizagera hehe? Mu gihe ibihugu byombi byitana ba mwana bivuga bati uraturasa, abandi bati tuzabivuna. Mbese nk'abaturage, mwebwe muvugira u Rwanda, abaturage begereye umupaka w'u Burundi, abo ngabo mwabahumuriza gute baramutse bafite impungenge ziterwa n'amagambo bumva? Twabahumuriza tubabwira ko igihugu cyacu kirinzwe, ko umupaka w'u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi cyane cyane u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urinzwe, ariko tukaba nyine tunaboneraho gusaba ibyo bihugu kubahiriza amasezerano twahizeho umukono, kubahiriza agahenge. Leta ya Kongo igahagarika ibitero idahwema gutera abanyamurenge ndetse na opposition z'uyu mutwe wa FC23 yifashe ziriya ndege navugaga, ndetse tugasaba n'ingabo z'u Burundi gukura ingabo zabwo muri Kivu y'Amajyepfo, kuko zihateza umutekano muke kandi zigakora ibyaha bibasira inyoko muntu, aho batangatanga abanyamurenge bakababuza amahwemo. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu hayi radio Agasaro Kaburaga. Ninjye bashimiye. Agasaro Kaburaga. Uburundi bwavuze ko buzivuna umwanzi nyuma y'ibitero bwavugaga ko bwagabweho n'ingabo z'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Edouard Bizimana yabibwiye abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Aha ni ikiganiro cyihariye radio Agasaro Kaburaga. Kugeza ubu ingabo z'u Burundi zihagaze neza kandi ziriteguye guhangana n'umwanzi wari we wese yoza aza kuvogera Burundi, kuko nkuko mwabivuze ingabo zacu zagiye muri Kongo ku masezerano dufitaniye n'igihugu cya Kongo cyo gufashanya. Hanyuma ivyo bariko barabesha ngo ingabo z'u Burundi zo zibangamiye ishigwa mu ngiro y'ayo masezerano yasinywe, sivyo sana gatoya. Sivyo, kuko n'imbere y'uko ayo masezerano asinywa i Washington kuva itariki 2 bariko barasa cyane gose kugira ngo bagomba kwihatira gufata Uvira, ariko byarabananiye. Hanyuma n'ubu barabandanya bafite imigambi yo gufata Uvira, bavuga ko kuwa 4 canke imbere ya Noeli, ariko ivyo byose nibaza ko bitazohava biborohera. Hanyuma rero ntibasubire kubesha abantu. Burundi buriyo gufasha kandi bwifuza ko igihugu cya Kongo coronka amahoro. Igihugu cy'u Burundi na Kongo n'u Rwanda n'ibindi bihugu byose byo mu karere tukabana mu mahoro. Muragira muti nibakomeza kudutera natwe tuzabivuna. Ni ukuvuga yuko barabatera bari muri Kongo, bakabatera muri Kongo, bakabatera mu Burundi. Aho ngaho muzabivunira he? Muzabivunira muri Kongo, muzabivunira mu Rwanda, muzabivunira he? Twebwe tuzotegerera ku rubibe rwacu, aho umwanzi azoturuka hose, ku rubibe ariko hose turiteguye kumwivuna. Abanyagihugu turiteguye kumwivuna, kandi nashaka nshimire cyane ingabo zacu ziri muri Kongo, ndazitera intege. Abarundi twese turi nyuma yazo, turabashigikiye mu gikorwa kirimo cyo gukingira imbibe z'u Burundi, kugira ngo abarundi twigumire mu rugamba rwo kurwanya ubukene,
kuko niwo mwasi wa mbere dufise. Uzoza wese rero atwitambika imbere tuzomugwanya. Barundi twese turi nyuma z'ingabo zacu zikomere ku rugamba. Dukomereje kuri uko kwivuna, Uburundi n'u Rwanda n'ibihugu bituranyi, mbese nta kuntu iyi ntambara mwayinyuza mu nzira z'ubugororangingo mukareba ukuntu yarangira bitagombye kunyura mu migeri? Twebwe nk'Uburundi nta ntambara twigeze turondera n'u Rwanda, nta na rimwe. Murabona muri 2015 abagombye gutembagaza ubutegetsi birukiye mu Rwanda baracumbikirwa, bahabwa indaro, hanyuma babandanya batoba umutekano mu Burundi. Mugabo Uburundi ntibwigeze bugomba gutera u Rwanda. Baranduteye inshuro zibiri baciye ku mbibe z'u Burundi n'u Rwanda mu buraruko, baraca muri Kongo baradutera, ariko Burundi ntibwigeze tugomba kubatera. Twabumye twivuna, n'ubu rero aho bizoca bose tuzokwivuna. Mugabo tuguma tuvuga tuti mu bisanzwe Abarundi n'Abanyarwanda twategerezwa kubana neza. Icyo tubona nuko umengo Abanyarwanda bariko bakorera abandi bantu, babakoresha kugira ngo bonone akarere, kugira ngo n'iyi migambi y'iterambere dusangiye ibi yo kugira akarere kamwe integration regionale vyononekare. Urumva rero bameze nk'ibikoresho bariko bakoreshwa n'abantu badashaka ko akarere kotera imbere. Communauté yacu ari CPGL, ari East African Community itera imbere. Abo bantu rero urumva sinibaza ko bariko bafasha u Rwanda canke bafasha akarere canke bafasha Burundi, ahubwo bariko bakorera ni nk'abacangira mu bisanzwe, bariko bonona akarere, kandi nta nyungu Abanyarwanda bazobikuramo. None ako karere nk'umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika ndetse n'amahanga muri rusange, umuryango mpuzamahanga, ni iki cyakorwa kugira ngo iyi ntambara icogore? Mu kanya mwari muvuze ko hari abantu benshi barimo bavanwa mu byabo, hari abarimo bahungira mu Burundi, hari abahungira mu Rwanda, abahungira mu mijyi yindi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugira ngo urwo rujya n'uruza rw'impunzi ruhagarare, abapfa ntibongere gupfa, intambara ihagarare, hakorwa iki? Uko mubibona muhereye ku ndorerwamo z'amasezerano mwahagarariye, mwabereye icyabona ejo bundi mu cyumweru gishize i Washington. Icambere nuko Abanyarwanda bareka kuza baratera akaduruvayo mu karere, hanyuma bakareka ibihugu bigatera imbere. Birashobotse mbere byananiranye, nibaza yuko hakwiye gufatwa ibihano ruhasha kugira ngo abo bantu baguma batera akaduruvayo mu karere bihagarare, kuko mu bisanzwe ibihugu byose byari mu karere twumvikana, kandi ibi tuvuga integration regionale byari byaje gutorera ibibazo twaba twari dufise byo gutererana, gufashanya, abanyagihugu bagatemberanira, bakarangurira imirimo mu bihugu bitandukanye atakwicura kugirirwa nabi. Mugabo kubera umenga mukunda kuvuga Abanyarwanda babacakara, urumva babaye abacakara b'abantu bagomba konona akarere. Ariko rero urumva ni bavibuzi mu baje ubuntu kumva yuko batazotera imbere bari kubonona akarere kose ka Afrika, kuko ntaco bizokungura u Rwanda, ntaco bizokungura akarere. Muravuga ko u Rwanda rutera akaduruvayo mu karere, ariko iyo nakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda hano kuri radio Agasaro Kaburaga, Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, nawe ajya ambwira yuko mwebwe Uburundi ari mwebwe muteza akaduruvayo muri Kivu y'Amajyepfo, mufatanya na Wazalendo, ingabo zanyu zifatanya na FARDC, mugateza akaduruvayo aho ngaho mu misozi miremire ya Murenge. Akaduruvayo ninde ugatera ko namwe bavuga ko mugatera? Twebwe twagiye muri Kongo dutumiwe, tugiye gufasha abagenzi bacu, kandi ivyo byose bavuga ku Burundi sivyo, kuko ingabo z'u Burundi ni ingabo zifise discipline, zagiye gufasha abantu, zirakingira abanyagihugu. Abatera akaduruvayo rero nabo bagiye bagomba kwihagira igice cy'igihugu ca Kongo, kandi bazi yuko amasezerano mpuzamakungu abibuza, kandi bazi yuko bitera akaduruvayo nyene mu karere. Abarundi rero twebwe dufasha kugarukana umutekano, gufasha ko abanyagihugu baba hamwe, gufashanya baho mu mahoro. Twebwe twagiye turi
duhamagawe tugiye gufasha ntawe twagiye kwihagira urumva abatera akaduruvayo nabo baza kuza kwihagira amatongo kwihagira igice cy'igihugu ca Kongo murumva rero twebwe ntibatubeshere dukeneye amahoro mu karere burya kandi bavuze yuko inzu y'umubanyi iri kwirasha nukuja kuzimya ntuza ahubwo kushaka kongera ko petrole kugira ngo ishe gose kuko ihiye niyo wawe irashikirwa ico kintu rero muri diplomasi yacu mu beraho yacu turubahiriza cyane kubana mu mahoro le bon voisinage ni principe tugendera ko cyane gose mu byo dukora byose turagomba kubana mu mahoro ababanyi bose mu makungu n'abandi kuko turazi ko ata mahoro dufise ibituvuga bya iterambere bya integration regionale bitazokunda wakumva uko ibintu bimeze hagati y'ibihugu byombi kubera iyo ntambara irimo ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mwese mufitemo uruhare ndavuga mwebwe ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku ruhande rwa 23 nk'uko mubivuga umuntu yavuga ati mbese imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda hari imipaka yo mu kirere itarigeze ifungwa n'ubu abarundi bashoboraga kujya mu Rwanda abanyarwanda bakajya mu Burundi iyo mipaka iracyafunguye uko mwakira impunzi birumvikana ziturutse muri Kongo zinyuze mu Gatumba sinzi niba nizinjirira Kavimvira ariko se imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi izakomeza ikore nk'uko arisanzwe ikora ndetse ku buryo umuntu yanavuga ati ejo bundi ntiyarifunze tuzayifungura turabavandimwe hari ukuntu tubivugira mu nzira za diplomasi rega twebwe twugara imipaka twarabuze igituma twayugaye kandi n'abanyarwanda barabizi barazi ko bacumbikiye abagizi ba nabi bagombye gutemberaza ubutegetsi mu Burundi bariko bakurikirana n'ubutungane mukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yaravuze ati umunsi abo bantu bagizi ba nabi baduha ubwo nyene imipaka yose yugururwa nico n'ubu turashaka ihagaze ko nta kirahinduka nibabikora natwe tuzokora ibyo tutegerezwa gukora ababesha ngo abanyarwanda b'abarundi tuvugana turabandanye tuvugana imipaka no kuvuga yuko imipaka yuguruye izogoma yuguruye iyugaye izogoma yugaye gushika aho ibyo twasavye biboneka kandi nibabikora natwe tuzokora ibyo tutegerezwa gukora kuko burya ibyo ari byo byose abanyarwanda n'abarundi turi kondane kubana sinzi mu kirundi no bivuga kuko burya dusangiye byinshi dufite byinshi biduhuza gusumba ibidutandukanya nuko nyene abategetsi b'u Rwanda bashimye gukorera abakoroni kugira ngo batera akaduruvayo mu karere ariko ivyo ari byo byose abaturage abene gihugu b'abarundi n'abanyarwanda n'abavandimwe barakundana barahahiranira murumva yuko mu bisanzwe nta kibazo cyaterezwa kuhaba uretse ubwo butegetsi bubi buri ngaho i Kigali hafashwe ingamba ki ku baturage baturiye aho ngaho hafi y'umupaka abo ngabo bari hafi ya Bugarama bari za Cibitoke ni zihe ngamba mwafashe kugira ngo mubarindire umutekano nabo ibyo bisasu muvuga bihagwa hatagira ubikomeretsa niki kiri mu gikorwa kugira ngo ndetse n'izo mpunzi twavugaga mu kanya zinjira mu Burundi zishyirwa ahantu hari umutekano wuzuye oya kukica umutekano uri ku butaka bw'u Burundi umutekano uracunzwe neza gose inzego z'umutekano abanyagihugu bose bahagaze magabo nta kintu na kimwe kizoshobora kuza kubahungabanya aho bari amakambi bariko barabategurira haracunzwe kandi byose byashyizwe mu buryo kugira ngo bamererwe neza muri bike bihari tubisabikanye nababwiye ko abarundi n'abakongomani turabavandimwe rumva rero nta kibazo cy'umutekano uzodutera tuzomwivuna kandi byose birapanze Edouard Bizimana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye radio Agasaro Kaburaga Ego murakoze cyane Nano dusoreje aya makuru kuri radio Agasaro Kaburaga hamwe n'abafashije ukabagezaho mbashimiye ko mwaduteza amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi abasangira bashonje
ntawusigariza undi. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.